Sanibonani bafethu, igama lami ngumusa, a dedicated member of FOREXMOGULZ, together with my associate Lindo and a greatest friend of mine. Afethu mina namhlanje ngizozama ukuthi ngiyenze le video ibe short as possible, emfishane nje ingabindi. Namhlanje ngizonifundisa nge-MetaTrader 4 bafethu, njengoba bafo beshilo kwi-previous video ukuthi uyayi-prefer. Ngizonifundisa ngayo amathuluzi owasebenzisayo kuyona na ukuthi wathola kephi. Okay, siyangena manje kuyona. Okay, this is a demo account. Ngiyenzile nje ngiyenzela ukuthi ngikwazi ukuthi nginitshengise ngama-functions ala ekhaya ayo i-MetaTrader 4. La sikhona njengamanje njengoba nibona sesila ezansi. Ngobheka la ezansi khona umcibisholo lo kuwona oblue njengamanje, umcibisholo o2. Sekumaphezi la, amaphezi njengoba usukuzwa la eSouth Africa kuthiwa irandi lehlile against idola. La amaphezi afana nalo irandi apheriwe nalo irandi uyalithola khona la kuhamba nga2 ukuqhathaniswa njengoba ubona lapha phezulu kuleyo yokuqala i-euro iqhathaniswe nedola, ne-US dollar, bese kuzoba i-GBP iqhathaniswe ne-US dollar, njengoba ubona nje kanje kuzoba i-USD iqhathaniswe ne-JPY. Wona amaphezi-ke lawa owa-trader. Njengoba uvula i-chart yakho nawa la makhandlela lawa u3 la alandela umcibisholo, pressa khona uyafika kwi-chart yakho, nayi i-chart yakho, i-trend yakho, chart yakho le. Ngixolise nge-strategy lesiyasila ngixolise ngazo, kodwa nje i-chart yakho nje wabona la makhandlela akhona la. Sisuke lapho siye la kulo mcibisholo lo olandelayo duze kwawo amakhandlela. Mawuya lapho la usuke ubona khona ibhalansi yakho, i-equity ila kusuke kuvela khona ukuthi imali yakho iyanyuka mawukuthi uyi-profit or iyehla mawukuthi uyi-loss. Imagine la sikule nto zikuvezela khona ukuthi okay, i-free margin, imali ungathini angazi into ayichaza kanjani imagine. Imagine ngingasho ngithi ukukhululeka kwemali yakho, yabo. Mengabe seqala ishuba isiyehla ngempela i-account, imagine iyakuveza lokho, iyako-negative. Uzubone nje ukuthi sekuno-minus la eceleni siyajampa, yabo. Okay, sidlule lapho size la kule nto le enobani lento ino-6 corners, nayo le nto le eseduze kwamcibisholo. Angazi nami ngayibiza ngani le mpahla le, kodwa yona iyi-history. Ila iveza khona ama-trades wakho osuwenzile nokuthi kade u-trader. Kuvela la njengoba ubona ukuthi okay, deposit u-3,000 USD, ibalance u-3,000 USD, yeah. Nama-trades wakho avela la, kuzobe ama-news lawa ngikholwa ukuthi abaluleke kakhulu wona, kuzoba ama-chats la. Okay, sibuyele khona la kumaphezi wethu. Okay, mangabe ukuthi ufuna ukuyivula iphe yakho, uyayithepha na Euro USD, uyayithepha open chart, ufuna ukuvula i-chart mawukuthi ngeke usebenzise lokhu kula ezansi, noma mhlawumbe ufuna ukuvula i-order, noma uya kuma-symbols akhona la, ama-properties lawo, ama-symbols. U-advance mode ngikuwona njengamanje. Advance mode ilezi number lezi number ama-points, i-bid price ne-ask price akuyona lama-points lawo. I-bid price ne-ask price mengabe ngikuvezela nje njengoba ubona la, i-bid price nayi ilentuza i-blue, then kube i-ask price ile-red, njengoba nibona lapho. Mawuthi ngiphambanisile kodwa I'm sure you get the idea. Sibuyele la kumaphezi. Okay, let's say ufuna ukuvula ilento, ufuna ukuvula i-order yakho, mhlawumbe usufuna ukubhaya noma usele, uthenge noma udayise, yeah. Uvule ilentuza yakho
uthepha kwilento kwi-pay yakho, and then uthi new order. New order-ke nangu instant execution, njengoba ubona lapha phezulu uyakwazi ukuthi ushintshe uye ko-buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Loko kuyochazwa mase singena deep kulento kwi-forex. La ngisaveza ama-functions, kuzoba i-lot size, nayi i-lot size yakho la, you can change it, i-lot size yakho. Nasi i-stop loss sakho la. I-lot size ikala imali yakho oyiriskayo, okuyiyona o-willing ukuthi ungayiluza uze wenze imali, uyayikala ukuze ayifaki yonke. Kuzoba i-stop loss sakho la, uyavimbela-ke la ukuthi noma uyiluza-ke leyo mali ozoyiluza ingadluli kwemali ethizeni. Then uze kuzoba kwi-take profit yakho, ukuthi uma ngabe usifikile la kule mali oyifunayo, uma ngabe ukuthi ukwi-profit usuyayenza inzuzo yakho, usifika kule mali oyifunayo, ukwazi ukuthi iziphumele kuleyo point wena oyishoyo, yabo. Siphinde emuva. Okay, masiphinda le mumva singene kwi-chart, siye kwi-chart. Ukuze uthole labo line la ngibadwebile kanje njengoba ubona, uyapressa kuyona i-main chart la kuleli chart leli likhulu kunaleli lincane elingezansi, upresse kulona, then uye lapha kulanto ene-triangle, ibe no-round mase iba nesikwele lapha eceleni. Uma upressa yona, amalentuza-ke lawa, siphindele emuva, nayi yona la ku-F, nangu F, press u-F, njengoba ubona kwi-main chart, nangama-moving averages wami lawa lapha kwelentuza kwi-main chart, kulela chart elikhulu. Nazi izinto engiyifakile, yizona lezi ezidwebekile lapha, kuno-yellow, bani. Then uze la kulentuza kwi-indicator windows, RSI yami, le ngezansi le chart emncane, nanka ama-moving averages engiwafakile futhi njengoba ubona. Sibuyele laphana la kade ngisho khona kwi-triangle, undingiliza, usquare. La uthola amalentuza, ama-trend line, olayini obadwebayo ukuze ubone ukuthi okay, njengoba izosuka la iya la, njengoba izosuka la wena upredict ukuthi iya la, ubona ama-resistances wakho-ke la igcina imakhethi khona ilokhu ivale yakhona ingafuni ukwehla, ama-lines wakho angafuni ukwehla, ulentuza la usudwebela khona-ke lapho ukuze ubone kahle, kubonakale, yabo. Loko futhi uzokubona mengabe sesingena in deep kwilentuza kwi-trading. Sibuyele emuva. Okay, uma ngabe uthi uyak-add-a lokhu na plus lapha phezulu, nanga wathola lama-functions wonke la, wonke lawa amathuluzi lawa uyawathola la. Mhlawumbe uma ngase kuthiwa ngidwebele nje eyodwa, okay, trend line siyithathe, then nangiya njengoba ubona lapha, udelete futhi, upressa nje kakhulu, phinde ukwazi ukuthi ususe uma uthi uyawususa. Yeah, I think sekwanele for now kuma-functions wakho ewonke. Uma ngabe ukuthi okay, ngikwenzela ama-shortcuts, nange lapha phezulu ama-shortcuts wakho, ufuna ukubona ukuthi usuku bekuyiluphi, le time kwenzeka mhlawumbe leyo movement leyo wena oyibonayo kwimakhethi, lentuza upressa lapha kuloya plus loya, uya-check-a, ubone nesikhathi, ukwazi futhi ukuphinde ususe uma upressa kuwona. Nanka lentuza lama-moving averages lawa, ama-currencies lawa, ama-pair, la ama-pair kade kuvezela wona lawa. La ama-time frames, cishe ngakhohlwa into ebaluleke kanje, ama-time frames. Njengoba ubona la siku-1 hour charts njengamanje. Uma upressa la, nanka ama-time frame la, aroundile la, u-1 minute chart, okay, u-15 minute chart, okay, u-1 hour chart. Ama-time frames-ke lawa esijwayele ukuwasebenzisa sinoba 1 hour, 15 minutes, mhlawumbe no-4 hour, yabo, kuma-charts. Kodwa nje njengoba ubona ukuthi iqala kwi-minutes izogcina kwinyanga. Ngabe siya kwinyanga nje, nayi inyanga, yabo. Sibuyele kwi-hour lethu. Uma ngabe kuthiwa i-hour, kusuke kushiwa ukuthi leli khandlela leli
lizoke lishona phezulu uma ukuthi lishona phezulu for i-hour. Uma ngabe seliphelile i-hour kuqala elisha. Uma ngabe uthi 15 leli kumanje ikhandlela leli limuvayo lizophela after 15 minutes kuqala elinye elisha, yabo? Into easy. Yeah, ama-functions ngiyathemba sengiwakhavile wonke apart from one, ilodwa kuphela engakalikhavi. Uya lapha kulabo line laba abawu-3 abalapha ngaku-left phezulu ekhoneni. Naba njengoba ubona la mawukuthi ufuna wena ukuthi wenze njani, ufake ilentoza i-broker yakho entsha. Lokho futhi uzokwazi as siqhubeka ukuthi ne-broker, yabo? Nakho uyakwazi uku-add-a, njengoba ubona nje. Ukuthi-ke i-account unfortunately kade ngiyisebenzisa i-real ayikho la kwi-MetaTrader 4, i-MetaTrader 5, but nale yeah, I think nale izobe i-good example yaka-XM. Yeah, kwakuyilentozi, kwakuyi-micro account ngayenza ka-XM, ngagcina futhi ngi-withdrawile, nga-withdraw kuyona. Nayo nga-withdraw nje ubona, ngangithatha ibhonasi yakhona $20, $20 GBP, ngenza 5 GBP, nga-withdraw. Ngangivele ngizifunela nje imali esheshayo. So yeah, ngasho nje ngithi hhayi sekuphelele. La kulo plus lo laphezulu la osuke khona uku-add-a khona i-account yakho. It's either uvule i-account entsha noma uzokwenza e-exist-ayo ekhona oyenze kwi-broker. I-broker abantu abakusizayo noma ngathi abantu abavulela abantu ukuthi bakwazi ukuthi babe nama-account okutrade, bakwazi bafake imali kuwona ukuze bayilinke la, bayifake bazoyixhuma la i-account yabo ku-MetaTrader 4, bakwazi ukuthi benze njani, ba-trade imali yabo. So yeah, imfundo yethu iphelele-ke okwamanje, iphelele la because bengizotshengisa amathuluzi owasebenzisayo kwi-MetaTrader 4, yiwo-ke lawo, awekho futhi amanye. Sharp.